in do na lo thian thu nai ti tu le ti lo tur te a tlem bera dar kar som sari pani chu kal dai tur nang le I chung te mamo ei le in check khol la midang te ti chi ai zo in mani mamo khopai dam in check khol su first aid kit mamo thu ta man tu nei nge la lak chua mai theina tu mogol sam na daro chung ko member tu po chia le tra shechin a mang thiang tur chu a man dan hengin zir tir lok ro flashlight, batteries, radio le electronic device sang hun him lama in son chu angai thut tua ken mai thei turin ruak man la I phone le electronic device sang te charge su thala backup atan power bank lo nei lok piang po apoi lawang idam doi ei lai atel lawai om thei lo tur zo mai thei om em I chung te po lo in lak khom sa thei in su sarkar le rang khoi tu te chuak ngai chang reng la hun him zok le in sa seng na hun turan phone te ngai tha su social media thu ben chian do lo post share tam lo la news le information din tlak chok chia le ngai thak itum do nia midang te Buaina thlen tu le ti chi ai turin I sa him nan chet la su I chung kwa ngai tha lo la no pang le ku mo pa zok te thamong takan om theinan free ram ang che chanom khoveng le midang tran pui ngai an omem ngai chang ro emergency alert le thu nei tu te ro rel ngai tha lovin zon ram ro chi ai lo la ril ro film tak puin self defense atana man roi man mai thei tur ikol reng bok donia o kha tuna video kan thlir kha apoi mo khop maya in soi thaina lama ngai lawila inrin lok nana kan man apoi mo hleni inge lo thleng don kan thrilawa ei kan ram hi choral muang lu tuk thina hlau hunan niem film khur hunan niem kong engkima ele bar thlenga lo inrin lok chian niem ti po kan ngai to thleng phak meu lo thina ni enge mo thil dang lam deu chiat na le kan non phung pa ngai lam hoi ni che lo thil thleng lo oma film thu na na lo mang tok la kanom thei zela tuna India le Pakistan in beina po awang thuang zonga thil pos mu tura tam le to em maya kan ram salen lutuk le ral mon lutuk awang hian hlau hun le film khur hun in ralrin hun thlengin mitam zo khi chuan kan thre thiam phameu lo ni na langa mi thiam zok tina zirtir na miron pek hi ngai chan thiam te ngai poimo thiam te hi apoimo le in ka hredewa heng boina hian minron lu chil chia pheise chu kan ngai liam ringot ang hi chu ani don lo ti a chiang hliani kan thenom state te mang an zia kan thria hun rei tak lo in dau to Ukraine mi pui te mang an zia kan threpoka ataka Buaina in alu chil meu chuan ti ngai na haum to lo zia alang chiang viawani ti chuan in hei tuna India le Pakistan in dauna po hian enge thil kal dan thil thlen dan ngai ngam taka om hun nge theyang tok ka lo in rarin hun ti kha mani theu lo in zot buk taila heng thil hi in soi thainan ngai ringot lo wila ke mani thewa tuna Buaina ang hi tok pal thei theu kan nia chuwang chuan kong sanga lo in ro man lok hi thil tha ania mi hring phunga po thil tha ani rim hrima kan in rin lok anga thil alo thleng che lo ani pon kan ei le in tur kan lo che kholang chi te ka chu mi hring phunga po thil tha jok ani hrim hrima wangin engma asul na le apoina a om chung lo ani ti hi hrepa bokila ha thakupin ka hria ki chuan in hei tuna hian engdin munange India ramadin mek ki te kan thlirin kan ngai thlawanga Indo Pakistan update Indo na tak achuk ani ta tinan ron zia ka nizan ninga ni dari le chan vevel tang khan India ramri nai lama musail aron surta sung maya asur tir tu chu Pakistan ania ramri naya khuat chu blackout ngal vekani invar taran onlui ve mi lawang te po an ron ti deu khera Jaisalmer chungzon te Jammu chungzon te chu apok eng pup mai kan S400 thajia halo langa missile ron ka lu hian India leilung andek man mi lawani S400 hian lo sai ngau lomani tin Jammu University bula irana tanga nei suicide drone pani ka thlak man ani bok heng suicide bomb hi a lo om ma Russia point Ukraine be nan shim irana tangin a leyani kha abitum afu khan apuak maya atereu sia amana tlom bok sia ma se India leilunga Pakistan atanga anron thon lu te hian an na an thok lo veka van boruka an thamral vekani kan air defense system hi avan thatelu lem Russia ngenge
alom thin ngot mai Pakistan lam hian airbase an ron bitum bera ma se kan soi to angin ka thlak an lani zel ri ani heti lai hian Pakistan F-16 chu ka thlak ani ti confirm ani bok Punch le Rajouri borvela po Pakistan lam hian mortar manga ron kapin sel tam tak aron thlo to a India point ala chang let ve me kani inka na hi anasa hle to a an chol mai chuan rin om to lawani sei to angin India hian Islamabad thlengin avarum thai to a Lahore Pakistan Army headquarters po achu chenwala an air defense system battery ber po achut siat saka drone kap thlatur po an nei tak silawa chuan an se puiro tur tatlok mai ani an la nangang ni turani zanin chu an randu kho borbor khop mai kan S400 po achol man lo van lam chu al zoya ade choi mai ni India la hian a in khwal tilem puyamoti mai turin tui asa huka a khuap le a asa le huk thina Pakistan lamtan po angai omotin rinom imponi setun hi tanrol hun ania lo inti Indian lo veu khachu miani leng lo tan chuan ati chi lem lo mai the ni nizan la khan India in nasamang khengin missile akap lut ve meka Lahore po avatar ket ngal Pakistan jet fighter pathum ka thlak ani to bokani